Bonjour. Bonjour. Ça va? Tout va bien? Turabasuhuje kandi tubashimiye ko muri ko twumva. Iyi mwumva ni Willington Post, naho njye bagezaho ikiganiro ni Isaie Sego. Iyi video mumaze gukurikira akaba ari kabine presidentielle ya République démocratique du Congo, iyobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi n'abandi ba minisita n'aba secrétaire d'État nk'uko mwabibonaga hano. Bari rero bari mu nama yabaye ku itariki 4, ngo ni kuwa gatanu, itariki 4 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025 ibera Kinshasa, aho kabine nyine yari igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo isanzwe ibera. Mu by'ukuri rero iyi kabine yari iyobowe na Perezida wa Repubulika. Mubonye ko nyine urabona urutonde rw'abaminisitiri barimo. Ni inama rero yabaye kubera ibibazo by'umutekano muke bivuga muri iki gihugu cya Congo, bavuga no ku bibazo by'ubuzima muri rusange. Icyari kigendera ngira ngo mbereke iyi video, nagira ngo abakunzi banjye muri Christian mumenye na kabine ya Congo uko ibimeze, bitangira bite, perezida yinjira ate, yakirwa ate, yicara ate, aganira n'abamwiteze gute, mbese mu bigereranye na kabine yacu yo mu Rugwiro. Mbere yuko perezida wacu aza, uko yakirwa, uko abaminisitiri baza n'ibindi n'ibindi.
mukamenya n'iby'ahandi uko biba, byose ukabimenya, ugacishamo amaso ukamenya ibibera ahandi biba bimeze gute. Yari yo ntego rero, nagira ngo mbereke n'ibyo ahandi. Akenshi dukunze kubona iwacu mu Rugwiro, nagira mbereke n'iyi Kongo uko ibiteranye n'ababa bayigize. Ngayo nguko rero, ndabakunda cyane. Mwibuke gukora share, mukore like, mugerageze gusaranganya iki kiganiro. Iyi sheni yacu tuyihurireho turi benshi rwose, tuyikunde, tuyikorere, kandi nta kabuza tuzagera kure hashoboka. Aka kavideo kandi rero nako ahangaha uyu minisita aragereza kuvuga ati dushaka kwanegisa u Rwanda, tukarwanegisa rukaba intara ya 27 y'igihugu cya Kongo. Ese wowe unyumva, wowe nkurikira, ibi bintu urumva byashoboka? Ibi bintu minisita Mutamba yavugaga urumva byashoboka? Oya. Aba bantu bo muri Kongo rero mubura gufata umwanya wanyu ngo mukemure ibibazo bibareba. Murashaka kwanegisa u Rwanda muri Kongo, intara babahaye badukuyeho, zo mushoboye kuziyobora? Mwananiwe kubanisha intara za Goma twabahaye, iza Bukavu twabahaye, abaturage bo muri izo ntara ngo babane mu mahoro, none mushaka kongeraho n'u Rwanda? Mubanza mujere n'abo mufite, murimo murabanga mukabirukankana, mwikundira ubutaka, ntabwo mukunda ababuriho. Mushaka u Rwanda hanyuma natwe muzatujugunye? Niko Mutamba. Mubanze n'abo mufite mubayobore neza. Ntabwo ari byiza ko wita umuyobozi wacu umunyabyaha, ahubwo mubanze murebe ni iki mwebwe nk'abakongomani mwakora kugira ngo mwubake ubumwe bwanyu, natwe tuze tubafasha, amahanga azabafasha. Nta na rimwe amahanga azigera akemura ibibazo by'abanyekongo nk'uko atigeze akemura iby'abanyarwanda hano mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Baraturetse turapfa, batwicira ababyeyi, batwicira imiryango, igihugu gihura n'akaga kinjira mu icuraburindi. Utariciwe yarahunze, ntawe intambara itagizeho ingaruka. Nibyo byabaye no mu Burundi, nibyo byabaye na hirya no hino, nibyo mubona bihora biba za Somalia, nibyo mubona muri Pays de l'Ouest, nibyo byabaye muri Central Africa, nibyo byabaye muri Afrique du Sud, nibyo byabaye kwa Gaddafi ejo bundi. Nta na rimwe abanyamahanga bashobora gukemura ibibazo byanyu. No mu buzima busanzwe, igihe umugabo mu rugo cyangwa agize umuryango mu rugo baticaye hamwe ngo bashake ibibazo by'umuryango, nta na rimwe uzava hanze, yaza ari umupfumu, yaza ari umeze ute, azaza ngo ashakire ibibazo uwo muryango abibone. Namwe abanyekongo rero nimushyire hamwe, nimukorere hamwe, mushake ikintu cyatuma mugera ku ntsinzi, yatuma abaturage banyu, abaturage b'igihugu cya Kongo baba amahoro, mukabana neza, mugasenyera umugozi umwe, kandi byose birashoboka. Icy'ingenzi ni uko mushyira hamwe, icy'ingenzi ni uko mwitwararika, mwamara kwitwararika rero mukarwanira icyatuma mukundana. Reka mbarekere n'aka kavideo nako mugakurikire. Mutamba yararimo avuga, ningenje kukabasobanurira kugira ngo abatumva ururimi nabo bataza kwibura. Ndabakunda cyane rero, naho utaha. Ciao ciao. Nous allons faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame